ناحیه پرزینیا بسر هولێرê پایتەختە Herêma Kurdistanê nêzîkî 1000 malbatên penaberên Rojavayê Kurdistanê li xwe digire. Gojberê tunebûna dibistanan nêzîkî 700 zarok ji xwendina xwe bêparman e û niha amadekarî tên kirin ji bo danîna bingeha projeya dibistanekî ji bo wan penaberan bi alîkariya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya. Ev mantıqa hani ev 4 sala 5 sala bê medreseye zarokê me li vê dîwekûn dibînin medresa wan nebû. Sala 2012 ve 750 aile penaberê me yê Rojava lê Pêrzînê ne bê xwendinin ji mara zaroka dora 700 ya heta 500 ya hemû jî ji xwendina xwe hat nekirin. Bi alîkariya Mekteba Partî Demokratî Kurdistan Sûriya li Pêrzînê me navê van zarokan bîst dora 500 talibî ne. مناف هلدا مكتبة بارتي أواجي آري كاريكا مازن قال لك الملاكر نافي فان زاروك هلدانا منظمة إيطالي وإيرو منظمة كإيطاليا هاتي بدي أفزاروك جوار الدكون دانينا دسبيكا ويدا رجاية كمينة تانها ناوی 400 زاروکان هاتیه تومار کرن و تنه دو چادر هنه و رخستنا انترسوز یا کو اف پروژه الخوا گرتیه دبیجه کو اوین تنه پیشوازی صد خونده کاران بکه. اما که منظمه انترسوز ما دو جی اختیار کرینه یک قشتپه دو جی پیرزین و هدف جی حاليا 100 زاروکل هر منطقه کی بس ام بینین او عدد زیاده تر تایبتی جی الپیرزین اما ان شاء الله او مشروعی دریج بکنه او بردوام جی بکنه و بس بشکل کی ماستر دوان هر دو حیوان ده وری بازن خواندنین هرما کردستانی وره خواندن کرن کویج عالی هجمارک جمع مستعین روجاوای کردستانی و وره پرورده کرن. لبیده ام 4 ماموسته خلق روجاوانا منهاج اقلیم کردستان خاص به اقلیات ایویده ام دادنا 3 ماده ام دادن لبیده ریاضیات عربی و علوم اوانا جبوزارو که در به مکتبانه یکو نچونه مکتبان و محاولات کن ام کان بن بشکل کی اکادمی جبر ام خارج کلیاتانه ام بشکل کی اکادمی ام کان بن مساعده زارو که خب کن بریار بود سالا بوری دجی به هماهنگی لگل حکومت هرما کردستان و یا بغداد دبستانه که لویجی هات با آوا کرن لی او پروژه نچو سری لو ما پیوستیا و دوره به دبستانه که هیا جبو دابین کرنا پیش روژه که باشتر جبو زاروکن پنابرن روژاوای کردستان را. حلب سعدون آرک